Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz misafirler, değerli peygamber aşıkları, aziz Diyarbakır, Peygamber Sevdaları Vakfı tarafından organize edilen ahlak ve adalet rehberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem temalı Mevlid etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz, şeref verdiniz. Hamdolsun şanı yüce Allah'a, hamdolsun alemlere rahmet olana, selam olsun ahlakı en güzel olana, selam olsun adalet güneşine, selam olsun ahlak ve adalet rehberine, selam olsun Diyarbakır'dan müminlerin önderine, aline ve ashabına. Ya Muhammed, ey sevgili, mevsim bahar, nurlu doğumunla yeniden yeşerdi, tazelendi umutlar. Hoş geldin, safa geldin, ümmetin olmakla şerefyab olduk. İşte yine buradayız, yine meydanlardayız, yine senin adını zikretmek için omuz omuza, kol kolayız. Ve yine seni anmaya devam ediyoruz. Efendim, Diyarbakır'dan Medine'ye, Nuri Pakine milyon salat ve selam olsun. Aziz misafirler, değerli hanım kardeşlerim, sevgili çocuklar, bir kez daha hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve kısaca programın akışını arz ederek hemen başlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle bu güzel etkinliğe başlayacağız. Yine Mevlid-i Şerif dinletisi, birbirinden güzel ilahiler, ezgiler dinleyeceğiz ve vakfımızın bu seneki mesajına hep birlikte kulak vereceğiz. Birbirinden güzel konuşmalar dinleyeceğiz Türkçe ve Kürtçe ve bu güzel günü her zaman olduğu gibi güzel bir duayla inşallah tamamlayacağız. Bir kez daha mübarek olsun diyorum. Hepinizden bir istirhamım var. Lütfen alanı dolduralım. Lütfen kenarda bekleyenler, şu karşı tepecikte bekleyen kardeşlerimiz, peygamber sevdalıları, sizleri de alana davet ediyorum. Ve efendim Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Şeyh Münir Abdülcevat Beyefendi'yi huzurlarınıza arz ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت
وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. الفاتحة. يا رسولنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا مولانا الصلاة عليك الصلاة عليك جبر ve tilaveta Kur'an-ı Kerim Huday Teala Seyda Şeyh Münir Abdülcevat Razi ve Huday Khairay kabul ke inşallah. Ey sevgili, teşrif etmeden evvel zemheriydi mevsimler. Ara renkler çekilmiş, siyah, beyaz resimler. Sen geldin ey sevgili, mevsimler bahar oldu. Ay doğdu üstümüze, geceler nehar oldu. Yağmurlar ayağının izini öpmek için, hasretinden bulutlar ağlıyor için için. Geceyi yırtan ışık, dolunay gibi yüzün. Varlığın büyük devlet, yokluğun
keder, hüzün. Sevgili, içimizi ısıtır sevgin, şefkat güneşin. Mahlukatın içinde yoktur benzerin eşin. Süreyya'nın ışığı, gözlerimin nurusun. 14 asırdan beri ümmetin gururusun. Selam sanadır rehberim, salat sanadır sultanım. Gelin Peygamber ana emigoh bedine mevluda şerif ve me tevi mevluda şerif emi selavat abinin jberveye ki em mevlud khana daveti platform etkin keremkin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بنابِ خدای رحمان و رحیم بجمر حمد و ثنای قلب و جانم ددن بوی خالقی کون و مکان وی به انسان دای زانین با کرم خوندن و هم حکمت و علم و قلم اول و هم آخر رب عظیم هم علیم و هم کریم و هم رحیم مالك أفلاك وعسمان بحر وبر رازق جملة هين رهد بر أم تمام آن وجود بقدرته جن وإنسان وباسم رحمته نعمة خوش أمكرنكو مسلمان هم محمد سرسري مكر شبان بوي هداية دام قرآن كريم رهبري چونا صراط المستقيم ای خدای به شریک و به مکان تو به ایمان نهیلی تو زمان دور نکی متاه بن کو ام بجن یک دمی یا رب جدین خوی مبین ما بکی یا رب ج اهلی پر وفا طابع ریکا محمد مصطفى شاشنکی مجبریه تا آخرته طاهر نمناف جنان و جنته امج عشقا جان و دل با خوش کلام سر محمد الصلاة والسلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. ای محمد سروری هر اسفیا خاتمی هر مرسلین و انبیا مثل باران بهار رحمت پر ببارین سر رب عزت
هرچی اجسام ملون کوهیه او دعسن عکسوی حباتیه روج و شب هم بحر و بر نهر و نبات تبع عشقات القوم در حیات لدلك ومن جحبات فقير او دقر ضابا ملال من اسير لو بزارين لبر درقاهته ام دكن هبي جفدلو جاهته بشفاعتك لما ظن عاسيا برقهاك ارز حالو قازيا سل يا ربي وسلم بعدد سر حجان محمد تائب سد شكر يا رب تدام او رسول مل بيويدين اسلام كر قبول امدكن هبيج رب العالمين دورنك مجسر يا نبي امين ناوك سر عرض واسمانا تمام كس نبو بشتر جوي خدي مقام هم بخاطر ناوي ويتشبون تاب عرض واسمان روج وعالم هيب وشف خوي سعادتك مزن بو بقدرك محمد ناسكر ولكر نزر فنج عالم مصطفى بقمان افتخار متوايا هر زمان لو محمد خوش حبيب ذو الجلال صاحب إكرام وقدرك پر كمال او جبوي مسكين وجارة پر قلق دل حنون بو بقدر قنج فلك لو جبوي رحمة إله العالمين هاتي يسر عالم نور الأمين بقرا دستي مؤمنا اي جان جان سيو سيوان سر مبتر جاقرا خوش نزان موصف بجملة ونبي بالسلام من رب عالم سر تبي امجع عشقا جان ودل باخوش كلام سر محمد الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله باو احمد عبد الله نوجوان لايق ناو محمد بربشان رندو لو هاتي قلق بو بحساب قهنا داو آري وكار خراب وصف عيب لو لدوراوي نبو لو كنورا احمد باك بيربو برشيرين بو برد لبا خو او سد ودا بود بر جان ویله بیر بو عبدالمطلب لیوی دزانه نکر خوی زوج عبدالله جان فسکو جرابی نجن کی پر دلال هم جمالک پر عسیل و نان حلال ناف تمام قیزرند مکیا جر مناسب دی که چاوه مالیا آمینه پاک و تمیز بو بقدر هم اصیل و نازنین و معتبر پر شرف دای خدای لامکن او نقم جوالد جمله جهان رابو عبدالمطلب کر کاروبار دعوت قلبي مزن شكر جوار خلق مكة تردهات دعوته هم نكاحا وانبري وساعته باري مرسر بوكو زاوا ودمه داملك تسبيح رب عالمه بر بقدر او لبار بهر دوزات لو جوان چه بوی فخر کائنات او مشرف بم بنور احمدی دایوان او لو خدای سرمدی بوری ششم سروی سالا هر دکان او سعید بن نوشه و روش هر زمان غم
ملائكة جم مصطفى نبدل خوابا وان درد وجفا او يتم آني دني بحكمتا كريا امثل او جبوي ملتا Allah. بخدينا مين او نورا جهان لو جبوي وي رب عالم بوشوان رب عالم چترج هر هاميا حاضرو هم ناظره لو الهرجيا امج عشقا جان و دل با خوش كلام هر ببيجن الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله تعب وأذية كوندي من آمنة تمام مدتي بمحاملة من دخو دادي قلك خوني غريب أنبياء هاتن بمزقين يا حبيب بیستنی سانا میلادی سال فیل آمینه کت حال ویل دانا جمیل نور هکی گشراب و سرنی و خانومان بود شق چو سر جهان مثل دخان شعل دا در عاصمانان و ودا و شوی رنگ ستیر احمدا و دمیل سر عرض و ملک فارسا پر عجیب واقعی بوند یک زمان هم سنم تذكت نخوار بسر دوا بو نارش بود پرستارات وا داویا ظالم و پوتا وایتی والعرض راب آلا وحدتي رجندي قد مثل إيرو كائنات سيدي ولو رأيروت حيوات دلبرا نازو دلال مهوان لي مست سكران عشق وصل دايلي ماهني سانه بهار رنگ رنگ بست خوندن اندلی باندان دنگ سر روی عرض تمامی گرت نور لو ملک دورا جهان بون سور هم بون آزاد ام ظلم مدسوش غایه درکت سر جهان تعوروش ابن لیلان ین خیال شهده از شیارم ابن حال خونیه مهربی الاول رشد الشمه اهل عشق رائی رو خوش دمدمه کدو هاز درش بویه جوی مهی هات دنیا مصطفى لمكة امج عشق جان و دل با خوش کلام سر محمد الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
پیروز هات خاتم پیغمبران پیروز هات یاری یارا سد پیروز سد پیروز هات قائد و رزان دوز سد پیروز هات مرشدی مؤمنا سد پیروز هات قنج انسان و جنا صد پیروز هات رهبر به امته الصلاة عليك والسلام عليك هات امام و پیشوان دولته الصلاة عليك والسلام عليك صد پیروز هات آفیتاب هر هیام الصلاة عليك والسلام مرحبا ای مزهر وحی و کلام الصلاة پیروز هات سرمر مل سلام السلام پیروز حق دام ابشرین خلاق الصلاة خیر به از بهار و از نوروز السلام صد پیروز و صد پیروز و صد پیروز الفاتحة Tekbir! Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! İroş cemalat edlimin birbirine Allah çı habibi çı tabibi ve kevine misle tene Adem ve ne İbrahim ve ne Nuh يوسف بتمحبوب واليعقوب شيرينه يوسف بتمحبوب واليعقوب شيرينه غيري تنهندر سدف بحر وجودي لو لازم امقس تبكن راه مدينة لو لازم امقس تبكن راه مدينة Gava kuthati boyrana ilherci İdi menedizin muharabi ve şerine Gerde tüne buya ne de bu çerhi bdayir Sergeçti şevqe petenine melekine Sergeçti şevqe petenine melekine
Carek tu nezer ki beni miskini haribe berde mechhebsu uj zindan derine berde mechhebsu uj zindan derine. Mirac edgel kes ne bu yesetre risale Qasid ji Xweda bû tey Cibrîl emîne Bû Bekir û Ümer her du ji hubbat tedin alên Meqtûl ji fîraqa teç Osman û Elîne Meqtûl ji fîraqa teç Osman û Elîne Carek tu şefaet kî bi navê xwe ji bo min lewra ku melê xeyrî te imdadî çûnîne lewra ku melê xeyrî te imdadî çûnîne. Tekbir! Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! يا رسولنا يا حبيبنا يا نبينا يا مولانا الصلاة عليك الصلاة عليك Saygıdeğer misafirler, Mevlid-i Şerif için kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ağızlarına, yüreklerine sağlık diyoruz efendim. Böyle geliye bindanın peygamber hinek mevane me ji dervayê welat hatine li protokolê rûdirên em dixwazin wan teqdîm bikin. Belê ji Kurdistana Iraqê nûner û temsîlciyên Komara İslamî hatine û xêr hatin serçavera hatine. Tekbir! Dîsa ji Kurdistana Iraqê nûnerên yekgirtiya İslamî hatine û xêr hatin serçavera hatine. Tekbir! Değerli misafirler, İslam coğrafyasının farklı noktalarından aramızda çok değerli misafirler var. Bunları takdim edeceğim. Lübnan Tevhid Hareketi lideri Sayın Bilal Şaban aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekbir! Belê ji Kurdistana İranê nûnerên cemaata davet û îslahê hatine û xêr hatin serçavera hatine. Tekbir! Fil dişinden, evet yanlış duymadınız, Fil dişinden Sayın İsa Konda beyefendi aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekbir! Belê go ji Kurdistana İranê hinek Seyda alim rewşenbîr mütefekkir hatine ji hinek bajaran em ji wan re jî dibêjin û xêr hatin serçavera hatine. Tekbir!
Efendim Gana'dan Sayın Nurul Hak Yehuzan beyefendi aramızdalar. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Takbir! Ji Kurdistana Suriye nûnerên terîqeta Xeznewî hatine û xêratin serçavar hatine. Takbir! Ve Tanzanya'dan Sayın Abdülaziz Eddi beyefendi aramızdalar. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Takbir! Dîsa ji Kurdistana Suriye Sekreterê Giştiyê Partiya Demokrata Kurdistana Suriye hatine û xêratin serçavar hatin. Takbir! Evet, bir kez daha çok teşekkür ediyoruz davetimize icabet ettikleri için. Tüm misafirlerimizden Allah razı olsun diyorum ve coşku hız kesmeden devam ediyor. Birinci ilahi faslı için sahneyi sanatçı kardeşlerime bırakıyorum. Yalnız bir istirhamım var. Lütfen alanın dışında bulunan kardeşlerim, Allah rızası için alana teşrifinizi bekliyorum. Evet, lütfen şu boşlukları dolduralım. Allah hepinizden razı olsun. Esselatu aleyh. Esselatu aleyh. Esselatu aleyh.
بعض يا رسولنا يا حبيبنا يا نبينا يا مولانا الصلاة عليك الصلاة عليك الصلاة عليك Hep beraber gür bir sesle nakarat bölümünü. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Özellikle arkadan taraftakiler. Gür bir sesle haydi Allah. Ya Muhammed peygamberi, kırat yok benim radiri. Ya Muhammed peygamberi, kırat yok benim radiri. Selatu selam daimtiri, rehber rezon ya Muhammed, rehber rezon ya Muhammed. Selatu selam daimtiri, rehber rezon ya Muhammed, rehber rezon ya Muhammed. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Muhammed rehber, Allahu Ekber, Muhammed rehber. Takbir! Takbir! ما بسلموني ونحكري قلبو جيرا برندري ما بسلموني ونحكري قلبو جيرا برندري شاور وجه كنقري وزاري رهبر رزون يا محمد رهبر رزون يا محمد شاور وجه كنقري وزاري رهبر رزون يا محمد رهبر رزون يا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر hep beraber haydi Allah arka taraftakiler Allahu Ekber haydi hep beraber söylüyoruz Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Muhammed rehber Allahu Ekber Muhammed rehber Ümmeti tüzaf çile oldu Ümmeti tüzaf çile oldu Ümmeti tüzaf çile oldu Ümmeti tüzaf çile oldu Er peşmuni vazen himmeti Rehber rezon ya Muhammed Rehber rezon ya Muhammed Er peşmuni vazen himmeti Rehber rezon ya Muhammed Rehber
Muhammed. Allahu Ekber. Allahu hep beraber haydi Allah. Allahu Ekber, Muhammed rehber. Allahu Ekber, Muhammed rehber. Geldi bak lisanımız, alevlendi aşkımız, Muhammed'i sevdamız meydanlarda. Geldi bak lisanımız, alevlendi aşkımız, Muhammed'i sevdamız meydanlarda. Muhammed önderimiz, Kur'an'dır rehberimiz, İslam'dır özlemimiz meydanlarda. Muhammed önderimiz, Kur'an'dır rehberimiz, İslam'dır özlemimiz meydanlarda. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, 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 haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Bayramdır bize Nisan, şenleniyor döktürüyor, Serhat Ahmet Memotan meydanlarda. Bayramdır bize Nisan, şenleniyor döktürüyor, Serhat Ahmet Memotan meydanlarda. Bekler bizi meydanlar, coşkun sel gibi canlar, ümmet için yananlar meydanlarda. Bekler bizi meydanlar, coşkun sel gibi canlar, ümmet için yananlar meydanlarda. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, 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 haydi ümmet Muhammed'i sevdaya.